Natungpalin ti arabab ko amang asawa, iti kapkap ni kag nalalabsat arum marampa. Ulandis nga bukram ramay na apiman kandila, lupuan am namsek nagmaris na panusipid na labaga. Sumungat ti altar ay nagswerte akong kunada, pisang titrahin na butaw ti bukod na ay nakalaplapan na. Kastala itibiyag makatawin men nga genden na, ay nagsiksilat tatakas to'y meti mandar na. Inkaman mangisang kalpasan na, inkaman payak sagat ti paraangan. Inkaman, inkaman kalanga, inkaman, inkaman kalanga, inkaman, inkaman payak labakit kalbasan na, inkakirkiran kusina kinsilenta. Inkaman kalanga, inkaman, ay naglaing kaman. Natungpalin ti arabab ko amang asawa, ang sa balimit hindi torong jak ni namnama. Barbaring mamaliw anos kandong mo'y pa'y kulata, tawin man naglabas isulat at man mandar na. Inkaman mangisang kalbasan na, inkaman payak sagat ti paraangan. Inkaman, inkaman kalanga, inkaman, inkaman kalanga, inkaman, inkaman payak labakit kalbasan na, inkakirkiran kusina kansilenta. Inkaman kalanga, inkaman, ay naglaing kaman. Inkaman, naglaing ka talaga ni CTJ NAVAS. Thank you very much, Rosalyn Macanang and Company.